Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari niya mga palanggungan sing kami haram Islam, alhamdulillah. Jari niya sab kita niyo hajaman na to ini. Amuin waktu persukuan siguro na to mulia hayayaon. Dimihil na isab kato taniyo pangadyan sarta pagpatumtum insyaallah subhanahu wa ta'ala murmurahan makadawhat kita niyo amuin sarayaw-rayaw pamiat simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta amuin puunan sin ini hika dayaw sin pamagbog sin kita niyo sarta tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain sahaya sin kaikhlas insyaallah ituk balkato taniyo siguro na to kalasahan wayro na rukaing ng kan Sheikh Abdullah Yasin wal yatafaddal siyadatuhu maskura. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu kama hadaytana lil Islam warzuqna al ikhlasa. Allahumma ij'al a'malana khalisatan khalisatan liwajhik sawaban ala sunnati nabiyyik. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wal amilina bi syari'atihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yari na isab kita niyo ipagbak si mahasud si tabaraka wa ta'ala hamadlis ini madlis amuin sa halga-halga hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta niyanan sin panghuna to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam halaman siya din ang mga halaman sin surga amunain madlisul ilm. Hayat to mga umat Islam in topic na to ha domini insyaallah subhanahu wa ta'ala sahaya sin ka ikhlas iban sin mga ka bunga-bungahan. Muna ingaton muna sin kita amaniyo tiyo mafhumul ikhlas. Al-ikhlasu fil lugha in pagyanon ikhlas ha bahasa amuna pure siya atau sawasa hati niya way tamak niya way roon lumi niya safa wa zala anhu sawbu hati niya masawah matarang way roon bang mga langit hati niya way roon gabon niya kakitaan makatampan kaniya amunain bang kita umatod pataas hati niya way roon gabon kakitaan sawasa siya matarang siya in langit. Demikian in ikhlas salamat siya makna salamat lapas artinya lapas in hambuk mano siya din haka mumulahan atau haka sigpitan atau maka dihil kaniya mudarat lapas siya salamat in ikhlas in pagyanon ikhlas ha taat doon ha pagtaat talkur arya tinggalan mo in pagpakita kita hati na in pagtaat mo yon ag ibadat mo wayroon ha pangatayan mo rito bisan biya hanglop pagpakita kita hati niya ikhlas sawasa in pangatayan mo karena sin Allah
In hakikat sin ikhlas, siya na amuin maksud sin ipon hahinang niya, pagpatisuok niya, ibadat niya fa Allahu Ta'ala tunggal. Damikian siyabot sin ahlul ilmi mga ta'rifat kaibanan, amuin masuok in kaibanan, pakaibanan, ta'rif, definition nila tungod sin ikhlas. Dahil na mga definition nila sin ikhlas, ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala bil qasdi fit ta'ah. Tunggalon mo imahasot si tabaraka wa ta'ala, tunggalon mo siya, maksuron, hapagtaan. Damikyan in ikhlas, istiwaul a'malul abdi. Piyapagsibu, magsibu in kakahinang sinipon fid dahir wal batin. Ay amo na in hagwa, sibu in hagwa, iwan halaw batin niya. Amad tun hambukma na sin ikhlas, istiwaul a'malul abdi fid dahiri wal batin. Sibu in kakahinang sinipon yawn, hagwa, iwan halaw. Atin niya ikhlas. In riya, ay yakuna zahirahu khairan min batinihi. In pagyanon riya, pakita kita, amo na yung kaaunan sin ha buwa niya, ha dahir niya, lami marayaw dahin ha batin niya. Ito riya. At yung wala nagsibo. Kaya labi niya in hagwa, dahin ha batin. Labi in dayaw hagwa, dahin ha batin. Atin niya, riya. Wasidku fil ikhlas, in pagsabunnal ha ikhlas, ay yakuna batinahu a'maru min batinihi, min dahirihi. Hati niya, in mattan, pag iyanon ikhlas, in kaaunan simbatin niya, labi marayaw. Labi marayaw, dahin ha dahir niya. Hati niya, asal in marayaw parayaw muna, amo na yung batin ay pangantayan. Damikyan, laung si mga salafus salih hati sin ikhlas, tasfiyatul amal min kulli ma yasubu. Sawasaon mo, pasawahon mo in hinang, patarrangon mo in hinang, dahin hakatan uno-uno na, makatamak kaniya, dihil kaniya lummi. Aw makarihi ataw makarihi kaniya salla. Ha nasabot ta maana sin ikhlas, mafhum sin ikhlas nakauna. Timampal dihay ni atawa tumarang benar to din ikhlas, inhati sin ikhlas sarfur amalih wat taqarrubi bihi ila Allah wahdah. Patujuhon mo ing kakahinang mo yaon, iban pagpatisuok mo siya yaon, ibadat mo yaon, harap fa Allah tunggal. Amatun tunggal in patujuhon mo, in hinang mo, iban ibadat mo, harap fa Allah Ta'ala tunggal. Isa-isa niya. Wayroon pagpakita kita, iwan bukon siya pagpakita kita, iwan bukon siya pagparungog-dungog, iwan bukon siya dumawhat, lumawag maksud, amuin karayawan dunya. Karayawan amuin azail, amuin magka-ig atau magka-papas. Wala talaban li ardi az-zaili, lil ardi al-jaili. Buko ni maksud mo rito dumawhat, lumawag sin amo in tungbas atawa dirihilan atawa supaya kau mapudji. Wala tasannuan, iba buko ni maksud mo rito hinang. Wa innama iban benar tuod in ikhlas yarju sawab Allah, in
hiulat-hulat mo tutungbasan fahala din ha Allah Ta'ala wa yakhsha iqabahu iban inikaw nagmamabuga hasiksa niya wa yatma fi ridah in kawayaan mo kainginan mo amunain karidaan sin Allah rida sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya amreto in alom atay maksud niya diha ini namong al-Qadi Ibn Ayad rahimahullah laong niya tarkul amali min adlin nasi ar-riya tinggalan mo inhinang ngayon karena si manusia riya siya wal amal min adlin nas syirkun inhinang mo isabiyaon huminang kau mag-ibadat magtaat maghinang mareyaw karena si manusia sirik in hukuman niya wal ikhlas in fagyan lo fadil ayad Al-Qadi Ayad afwan in fagyanon wal ikhlasu ay yu'afika Allahu minhuma in fagyanon ikhlas hati niya miyaap kau sin Allahu Ta'ala din hadwa na sabot amin riya iban shirk na amin ito in ikhlas damik yan in ikhlas fi hayatil muslim hakawi sin kita muslim amun na in maksud kasarun niya in hinang niya on maksud niya hahinang niya hahimumungan niya iwan kataan nasin katujuhan niya iwan sin katan tawjihatu amuin pag patarang paghindo niya wa ta'limu iban paghindo niya wajhallahi ta'ala karena sin Allah Ta'ala wahda tunggal la syarika la wala raibun siwa wala rabbun siwa wayruun sakuto niya di niya hinangan limbang in Allah Ta'ala iban wayruun dugaing amuin Tuhan patujuhun niya dugaing puas din ha Allah subhanahu wa ta'ala in mari kita pa ahamiyatul ikhlas kaimportantihan sin ikhlas kalagpuan sin ikhlas kalalagihan sin ikhlas unan tuod fiya panjari sin Allah Ta'ala in manusia in makhluk al-khalq khalaqallahu al-khalq ay fiya panjari sin Allah Ta'ala in manusia jin iban manusia al-jin wal-ins in bangsa jin iban manusia unoy maksud li ibadatihi wahda la syarika la supaya uno maksud mag-ibadat kaniya tunggal di niya hinangan limbang sakuto in Allah Ta'ala hapag ibadat niya kaniya wa amara al-jamil mukallafin bil ikhlas iban naraat sin Allah Ta'ala nagdakin Allah Ta'ala pakatan mukallaf ay akil balik manusia sukup na inakkal niya pamag-ikhlas suway tuod naraat kita ni sin Allah Ta'ala pamag-ikhlas hakatan himumungan atau kakahinang pag-ibadat na to pa Allah biya na simparman sin Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin Afarman sin Allah Ta'ala iban wala in Allah Ta'ala magdaak kaniyo uno bang uno in muna daakan kaniyo sin Allah Ta'ala illa malainkan indaakan liya'budu amuin sumbahun niyan Allah Ta'ala liya'budullaha sumbahun niyo in Allah Ta'ala mag-ibadat kamo fa Allah Ta'ala mukhlisin ikhlas in pag-ibadat niyo lahuddin atin niya doon haaga masin Allah Ta'ala bang tahinangon suwayat to ikhlas di manjari
makabutas in ikhlas habang kita mag-ibadat na atau mag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Firman pa sin Allah ta'ala, inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Artinya sumbaha in Allah ta'ala ikhlas in pagsumba mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas kau doon haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lillahi dinul khalis. Uno bukun baha Allah ta'ala in agama hati niya subay si ikhlas. In pag hinang na to haagama sin Allah ta'ala subay ito ikhlas. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Pamungan o Muhammad, unato din pagsambahayan ko, pagsumbay ko, iban kabuhi ko, iban kamatay ko, lillahi rabbil alamin, ay karna sin Tuhan Rabbul Alamin. La syarika la wahirun sakuto niya wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Parman sin Allah amuin Allah subhanahu wa ta'ala siya amuin nagpapanjari nagpaawon sing kamatay iwan sing kabuhi iniyan pangitaan kaniyo sin Allah ta'ala hisyurin kaniyo in ikhlas paghinang niya ay doon hakabuhi niya iyaon. Iban sin doon kabuhi niya, iban sin kamatay niya, ini aon fi aon sin Allah magfaon liyabluwakum supaya niya kaingatan kamu ayyukum ahsanu amala hisyuin labi ikhlas kamu in kakahinang niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kala Fadil Ayad Laung Fadil Ayad rahimahullah, hati sin ikhlas huwa akhlasahu wa aswabahu, ay ikhlasun niya iwan paamuhun niya, pakugdanon niya. Kaalo ya Aba Ali, laung si mga panaiban niya, ya amahi Ali, Aba Ali, unoy hati akhlasahu wa aswabahu. Unoy maksud mo, ikhlasun siya iwan paamuhun siya. Fakal in aginiya, innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yukbal. Bunar to in amal kakahinang na to. Apabila in kaaunan niya ikhlas iban sa makawa bukuning kaaunan niya sawaban ay bukun haaturan hasara lam yukbal di taymaw. Wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yukbal. Damigyan bisaning kaaunan sin hinang mo amal mo yaon hasara haaturan sa magawa bukuning kaunan niya ikhlas lam yukbal di day sabtay ma hatta yakuna khalisan sawaban sehingga suway ing kaunan sin amal ta ini ikhlas iwan haaturan hasara. Wal khalisu ay yakuna lillah in fagian khalis tau ikhlas in kaunan niya karena sin Allah was sawab in pagianon sawab haaturan ay yakuna ala sunnati in kaunan sin hinang niya doon ha sunna kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahuli biasa na informan sin Allah ta'ala hi Fadil Ayad a'udzu billahi minash shaitanir rajim faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Farman sin Allah ta'ala hisiusyo in kaunan niya in siya naghulat-hulat piyagbak niya in Tuhan niya haadlaw akhira piyagbak niya in tungbas sin amal niya kakitaan niya in Tuhan niya Rabbul Alamin falyamal amalan saliha na huminang siya, pag-amal siya, pagtaat, pag-ibadat siya,
sin pag-ibadat ammar salih hinang marayaw wala yusrik bi ibadati iban ayaw niya sa kutuhan lamuran in pag-ibadat niya bi rabbi hatuhan niya ahada hambuok uno-uno hisiyo manusia atau hambuk hisiyo manusia atau hambuk uno-uno in pag-ibadat. Artinya wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Di niya ilamod pag-ibadat niya patuhan niya hambuok hisiyo manusia karena hisiyo atau karena hikuan bi. Firman pasin Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Iban dain hasarayaw-rayaw na pag-agama. Sa ikhlas pag-agama, dain ha amuin aslama in pag malilla in pag-Islam niya, pag-agama niya, agama Islam, wajhahu lillah karena sin Allah. Wa huwa muhsin sarta pia rayaw niya, pia amo niya, ay alas sunnah. Fal Islamul wajhu, in pag yanon Islam, agama Islam, aun dagbus niya, aun hantang niya. Ikhlasul qasdi wal amalu lillah. Sawasaon ikhlas in niyat mo, kasad mo, wal amalu lillah, iban in hinang karena sin Allah. Tuput sadya karena sin Allah. Wal ihsanu fihi, iban parayawon niya roon, halawm niya yun, ay mutabi'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu. Ati niya umamu hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban hasunnat niya. Hati sin ihsan wa huwa muhsin. Wa huwa muhsin. Demikian munado nasabot ha hadis dengan kana Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Naam. Salasun la yagillu alaihinna qalbu muslimun. Ikhlasul amalillah, munasihatu ulatul amri, wa lujumul jama'atil muslimin, fa inna da'watahum tuhitu min waraihim." Wal ikhlasu in fagyanon ikhlas huwa ruhul amalul muslim. In ikhlas, ka ikhlas doon ha ambuk manusia siya na nyawalihan kabuhi sin kakahinang si muslim. Ruhul amalul muslim, nyawalihan sin hinang si muslim, nyawa sin hinang si muslim, kabuhi sin hinang si muslim. Wa ahammu sifatuh, iban amo na ini sa lago-lago, sa important pagsipat si muslim. Suwayroon kaniya in ka-ikhlas sipat ini. Fabidunihi na bang wala doon hambuk muslim in ka-ikhlas, yakunu juhdahu wa amalu habaan manthura. In kaaunan sin pagwaslungsat, pagtuyo niya iban hinang niya biya sin bagunbun mabuthad law akhirah. Ay biya sin bagunbun, biya sin kanaw sin paso sin suka, pagsuok mo matuha kanaw yan, di mo mahasil kakitaan mo sadya, hati niya di mo siya amuin mahampit atawa kaulinan atawa di magpaida kayo. In ikhlas, ka ikhlas min ahammil amal al-qulub. Siya na hindahin sa laggo sa important kakahinang simpangatayan. Bittifakil aimatul Islam. Na itifak in kaimaman sin Islam. In ka ikhlas din ha mga sa important kakahinang simpangatayan. So ito parayon suwaytuod amuin hamparuhon marayaw, ingaton marayaw si Muslim. Sabab inini hinang
simpangatayan. Wala sakka way fagduarua anna a'mal al-qulub nantud ing kakahinang simpangatayan hiyal aslo siya na ini in gamot fuunan. Gamot sinuno li mahabbatillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amo na ini fuunan sin kasih sin Allah Ta'ala, doon ha kasih sin Allah iban pagkasih ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bi mahabbatillah pagkasih pa Allah Ta'ala iban pagkasih ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawakkul alai iban siya ning puunan sin pagsarahakan pagbugsuan sin kakahinang fa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaman na yung ikhlas. Wal ikhlasu lahu, iban yung pag-ikhlas ha Allah subhanahu wa ta'ala. In ikhlas ha Allah subhanahu wa ta'ala patudjuhun. Wal khawfu minhu, iban in kabuga din ha siksa niya. Wal raja lahu, iban paghulat-hulat ha amuin tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw akhirat. Wa a'malul jawarih, in kakahinang sin anggauta baran si mano siya tabaun agad siya ha ikhlas. Agad siya ikhlas. Sa amatin puunan sin kakahinang sin anggauta tayo ni amuna ka ikhlas. Fa inna niyah, karena in niyat sin kita hapangatayan, in niyat sin pangatayan, yung nakahutang hapangatayan, in niyat bimanjilatir ruh, in niyat ini butangan niya nyawalihan, in butangan niya riha jasad ta nyawalihan, wal amalu in kakahinang bimanjilatil jasad, in kakahinang in butangan niya amunay jasad ta. Li a'da alladhi doon ha mga anggaw ta amuin ida faraka ruh afavila mutas atiniya mutas inyawa lihan din ha jasad unoin jumatu ha jasad bang mihig na inyawa lihan din ha jasad mat hati niya mapatay na in jasad way nakawuhi niya na fama arifatu ahkamil qulub, na in umingat kita, humatis kita sin kahukum-hukuman sin pangatayan, ahkamil qulub, kahukum-hukuman, kakahinang sin pangatayan, aham, labi siya important, labi siya kalalagihan, labi siya amuin suway laggoon, min ma'rifati ahkamil jawari, dain ha amuin mag-ingat humati kita sin kakahinang sin anggauta baran atawa kahukum-hukuman sin anggauta baran na wajib doon ha muslim subay in kaaunan niya ikhlas lillahi azza wa jalla. Wajib doon ha muslim in kaaunan niya ikhlas lillahi azza wa jalla. Paaunan niya in ka-ikhlas fa Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala la yuridu riyaan bukun in maksud niya pagpakita kita wala sumatan iwan bukun in maksud niya pagparungog-dungog wala sana'un nas iwan bukun in maksud niya supaya siya lagguon atawa sangliton si manusia wala madahahum wala hamadahum iwan bukun ha supaya sila siya amuin hormatun pujihun si manusia atau pujihun nila bukun beto. Innama benar tuod ya'mal as-salihat huminang siya sin ammar saleh hinang marayaw ay ibadat wa yad'u ila Allah iwan manawag tawag siya paagama sin Allah yuridu wajhahu ta'ala im maksud niya karena sin Allah parman biya na sin parman sin Allah Ta'ala biasin farman sin Allah subhanahu wa ta'ala kul hadhihi sabili ad'u ila Allah pamungan o Muhammad amu iniin lawayan ko indan ko panawag-tawag kamu panawag-tawag
niyo harap paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, kul hadihi sabili, amunindan lawayan ko, ad'u ilallah, panawag-tawag ko, paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parang pa sin Allah ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Wayroon na din hasarayaw-rayaw, sarayaw-rayaw, himumungan, kabtangan, hadunya ini, dahin sin manawag-tawag kaw, paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Iban in ka-ikhlas, a'dam sifat, sa lagu mga sifat, amuin wajib doon hakatan bangsa muslimin. Fayuridu in maksud nila bida'watihim wa amalihim wajhullahi wa daril akhir. In maksud nila hapagdakwa nila faagama sin Allah, iban pag-amal nila kakahinang nila karena sin Allah ta'ala, iban sin adlaw akhirah. Karena sin Allah, iban paghulat-hulat harahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala amin tutong basan adlaw akhirah. Wa yuridu, iwan ang maksud nila islahun nas, pabuntulon parayawon nila in manusia, in niyat nila, in akida nila, in pag-agama nila, wa ikhrajuhum, iwan maksud nila supaya in manusia makagawa fagwaon nila siya, fagwaon niya sila minad dulumati ilan nur, din hakatigid luman maun pakasawahan, ay din hakaawam maun pa amuin paghati, ay din haka tigid luman sin pagsakuto pa Allah, maun pa panunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na makanatun niya as-salih, butangan sin niyat marayaw. Niyat marayaw. In niyat asasul amal wa qaidatu. In niyat siya na ini puunan sin hinang, iban sin amuin agaran niya. Amuin agaran niya, amuin tundanan niya. Wara'sul amri wa umuduh. Iwan siya na in usim pakaradyaan. Sindaakan, iwan sin siya na in hag niya. Wa asluhu alladhi alayhi bunya. Iwan amu siya na in puunan, sin agama, siya na in puunan gamot, amuin doon kaniya biyangon atau tiabangon kaniya atau biyangon doon ha kaniya. Liannaha kana in niyat ruhul amal, nyawalihan sin kakahinang. Wa qaiduhu wa saikuhu, ay siya in amuin agaran niya, siya in driver niya, siya in pilot niya, siya in driver niya, in niya agaran sin kakahinang, tundanan sin inang, sin hinang na to, iwan sin driver sin hinang na to, in niya. Wal amal in kakahinang sin anggaw tatay ni tabi'un laha, magad haniyat, yaseho besehatiha, masa dumayaw, masa in kakahinang, bang dumayaw in niyat, bang masa in niyat. Yasehul amal besehatiha, masa in kakahinang, bang masa in niyat. Sabab in amalta agad haniyat. Na wayufsidu bifasadiha, kumangi in amalta, bang kumangi in niyatta. Na wabiha sabab sin niyat yakhsulut tawfiq,
mahasil mo in tawfiq din Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi adamiha, bang wala doon kay mo in niyat, yahsulul khajalan, in jumatu hamano siya kalugian, kalusungan. Lugi, lusong hati niya, amuin, way mahasil niya uno-uno. Kalugian. Wabi hasbiha sabab sin niyat niya. Tatafawut darajatu fid dunya wal akhirah. Doon maghangkan, magbida-bida in darajat pangkatan, martabat, hadunya iwan hadlaw akhirah. Ikuan diha ini, ikuan hadarat gaini, sabab sin niyat nila. Darajat nila. Magbida hadarajat dunya, sampai fa akhirat, in kautangan si mano siya sabab sin tafawut dara bihasabi niyah. Doon ha, pasasin niyat nila, atau sin niyat nila. Lihada, diha ini, kala sallallahu sallama, innamal a'malu bin niyat, wa innamal likulli imrin ma nawa. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, benar tuod, in puunan sing kakahinang niyat. Niyat. Doon ha niyat. Impuunan sin amalta niyat. Kunar tuod in uno-uno maniyat si mano siya, amoy sabi ito imahasil niya daw akhirah. Bang dumayaw in niyat niya, dumayaw atin niya in kakahinang niya. Demikian ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Wa may ya'mal dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'ti ajran 'azima. Ini ni manunjukin ayat ini haka laguan kaimportantihan sin kabutangan sin niyat. Benar to di mga duat ilallah, mga sila manawag-tawag faagama sin Allah, iwan sin dugaing din kanila, din ha mga muslimin, bihaja ila islahin niya. Magkalagihan tuod subay parayawon, cekun in mga kaniyat niyatan. Parayawon in niyat. Faida saluha, saluhat bang dumayaw na iniyat. O tiyal abdul azrul al-kabir, hirihil haipun intong tutong basan sa lago-lago was sawabul adim iban pahala amuin sa lago-lago walau lam ya'mal bisan pa in kaaunan wala niya nahina. Innama nawa niyatus sadika, kunal to din siya nagniniyat siya sin niyat sabunnal atin niya amoy mahasil niya in uno tungbas dakula bisan pa niya wala panahinang sabab sin naniya marayaw in niyat niya sabunnal matan in niyat niya karena sin Allah atin niya madawhat niya reto biya na sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Apabila hadis Rasul, apabila laun niya nasasakit ini pun atau masakit ini pun atau miyanaw siya, tumulak siya, nasakit ini pun atau tumulak siya, hipasulat dakan niya sin Allah biya sin kaaunan niya hinang niya hawak to siya haula iban hawak to siya angwin siya bukon sakit bukon nasasakit hati niya ipasulat da sin Allah Ta'ala biya da siya si nahinang niya ra atau nahinang biya da siya nahinang niya in sunnat yaon in kakahinang yaon biyasin paghinang niya hawak to siya haula bukon hapanawan iban amuin hawak to siya bukon
nasa sakit. Mari kita samaratul ikhlas wa fawaiduh. Kabunga-bungahan sin ikhlas iban sin mga faidanya. In ikhlas aun mga bunga niya pupujihon sa sangliton iban faidan niya sa mulya-mulya sa lago-lago dain ha mga bunga sin ikhlas iban mga faidan niya ikaisa khair dunya wal akhirah min fadailil ikhlasi wa thamaratuh. In karayawan ha dunya iban ha adlaw akhira inyan dain ha kalabyahanan sin ka-ikhlas iban sin bunga sin ka-ikhlas. Yeto'y kaisa bunga. Hikarwa bunga sin ikhlas. Al-ikhlasu was sababul a'dam min kabulil a'mali ma'a mutabi'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In ikhlas siya na sabab sa lago-lago amoy matay main kakahinang ta iban sin umamo sarta umamo hakakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikato al-ikhlasu yasmuru mahabbatullahi lil ab. In bunga sin ikhlas imbunga niya kasih sin Allah Ta'ala, makasih Allah Ta'ala doon haipon. Summa mahabbatul malaika, mahuli makasiin mga malaikat doon hamano siya, ikhlas. Wa wada'ul kabuli fil ardi iban, hibutang doon kanya in tatay maon in hinang niya doon ha dunya. Na ikaupat in ikhlas asasul amal waruhu siya na in puunan sin kakahinang iban sin nyawa sin kakahinang. Yasmurul ajrul kabir bunga imbunga sin ikhlas tungbas dakula was sawabul adim iban pahala sa lago-lago bil amalil yasir doon ha hinang tiyo-tiyo. Wad du'aul kalil iwan pangin dua atiyo-tiyo. Yaktubu li sahib al-ikhlas hipasulat hatau ikhlas kullu amalin yaksudu bihi wajhullah in katan amal niya maksud niya kana sin Allah walau kana mubahan bisan pain hinang niyan perkala mubah harus kaniya ipasulat kaniya sin Allah Ta'ala ibadat niya. Yaitu bunga sin ikhlas. Yaktub li sahibil ikhlas ma nawa minal amali walau lam ya'malhu. Ipasulat sin Allah Ta'ala doon hatag na po sin ikhlas yan. Uno-uno maniyat niya din ha mga hinang bisan pa wala niya na hinang. Bisan pa wala niya na hinang. Ija nama au nasya ikawalo. Apabila siya makatug atau kialupahan niya. Nakatug in tao yun, ikhlas. Iwan, kialupahan niya, ipasulat doon kanin, amal niya, amuin, kaaunan niya, hihinang niya. Wala niya nahinang sa kapsin natuog siya, wala niya nahinang sa pamamasun na, yaon, rawatib ka, atau tahajjud ka, upama, nakatuog siya atau kialupan niya ipasulat da kanin hinang yaon amuing kaaunan niya hihinang kan ay ipasulat da biya da siya amuin nahinang niya. Ijamari dal abdu aw safar apabila nasakit ini pun atau hapanawan timulak siya kutiba lahu bi ikhlasi pasulat da kanya biya da siya wala nasakit iban biya da siya haula bukun hatulakan sebab sin ka-ikhlas niya maka na ya'mal sahihan mukiman amuing kaaunan niya hihinang niya hawakto siya bukun nasakit iwan yaon siya hahula. Ikahang po bunga sin ikhlas
yansurullahul ummata bil ikhlas. Tawangan sin Allahu Ta'ala in ummat sin Islam sabab sin ka-ikhlas nila. Tinibang kita mabaya, tawangan kita niya sin Allahu Ta'ala uno pakarajaan na to atin niya subay ikhlas kita ni pataan karena sin Allahu Ta'ala pag-agama, pag-ibadat kaniya. Ang putagisahin ikhlas yasman najatu min ajabil akhirah. Bunga sin ikhlas kalakpasan na inhasiksa hadlaw akhirah. Ang putag doa tafrijul kurubid dunya wal akhirah min samaratil ikhlas. Lapasun kau din hakasigpitan dunya iban akhirat. Kaharubiruhan dunya iban akhirat. Kasusahan dunya iban akhirat. Din habunga sin ikhlas. Raf'ul manzilati fil akhirah yakhsulu bil ikhlas. Angkatun in darajat mo hadlaw akhirah mahasil mo sabab sin ka-ikhlas. Madawhat mo ito in butangan mataas hadlaw akhirah sabab sin ikhlas. Al-inkadu min ad-dalal bunga sin ikhlas lapasun ka sin Allahu Ta'ala din hakalaungan. Al-ikhlas sababu li jiyadatil khuda. In ka-ikhlas sabab ganapan kay mo impamando hidayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang puta gunum tumaninatul qalbi was-suuri bis-sa'adah. Masanyang impangatayan. Masanyang infangatayan iwan nan kananaman niya in karayawan kasanyangan was-suuru bis-sa'adati tajinul iman fi nafsi dumayaw impamarat saya doon hagin habaran niya lumingkat pangari-ngarihan in pag-iman niya doon hagin habaran niya at tawfiqu li musahabati ahlul ikhlas dihilan kau tawfiq amuin maramu maglundang panun yaon kau magad lumundang panun ha mga tao ikhlas ikakawhaan niya husnul khatimah madawhat mo in sarayaw-rayaw kahinapusan hinang sarayaw-rayaw kahinapusan kawuhi mo halong kau ibadah halong kau pag-agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasin daran tapang Allahumma ahsin khawatima a'malina. Ya Allah, farayawa in kahinapusan hinang na mo diha dunya. Halong kami ibadah. Na istijabatud du'a tay maunin du'a bunga sin ikhlas. An-naimu fil qabri wat tabshiru bis surur. In-ni'mat halom kubur iwan pakuyagon kau sin kakuyagan bunga sin ikhlas. Dukhulul jannah wan najati minan nar pasurun sumud pasurun surga iwan lepas din hanarka siksa bunga sin ikhlas. Amo ini mga umat Islam, mga kabunga-bungahan sin ikhlas iwan mga paida iwan sin mga dalil niya matao din ha Quran iwan ha hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam murah-murahan bangmayan kita niyo amoy dihilan sin Allah Ta'ala ka ikhlas halam sing kabuhi nato ini sampai sadya kita niyo muwi parahmatullah iwan damikian in ka ikhlas doon hahimumungan nato iban hakakahinang nato zahiran wa batina mahuli aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ito na in pangadyan lang ta sing kita niyo murahan nakahampit kita niyo ring mga yadto insyaallah subhanahu wa ta'ala pangadyan sa reyaw-reyaw amoy in unan sin kita niyo at tungod sin
ka-ikhlas in suway sadya siya tanto harapan dya pa Allah subhanahu wa ta'ala, di man jari makahapit haununo na piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sinarinayan to amoy in sawa sa malano wayroon nakatampan kaniya sa pantunsin ini umatod kita pagkasil lang ito ay misan gahon at inya yung mga kataan amoy hapitan sin pangato din mapuwasin Allah subhanahu wa ta'ala na inyad tulong ta karagdagan ini kaikhlasin kita ni pamurahan mga palanggungan hakam Islam. Salam doa pagkataan amoy ini maluk kamo waktu ini siguro dahalaw man sinula na to sampai na pa hula malayo hula Islam ama labi-labi na mga hula Arab yan yung mga katawtay mahuran amoy in sinusugpat kato tanyo salam doa kanyo patan mga katawtay mahuran hakam Islam. Dari hibalik ko pagkaroon na ito mulia in microphone magkhatam sa pengajian itu waktu ini insyaAllah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arzuqna al-ikhlas. Allahumma arzuqna al-ikhlasa. Allahumma arzuqna al-ikhlasa. اللهم احسن خواتم أعمالنا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك صوابا على سنة نبيك اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك اللهم أصلح أزواجنا وذريتنا اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرة التي إليه معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.